Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Na ndo mwanchi omulira libonekera ogenderete kubwati emirobero yonsi ya Ndizi TV na bwo bwansu bw'omugusii Kyaragire Chinsa Isato kyabona mugoroba ekerongo kwarigania SMS amayango manyai na kwariganire asenchera ere yobwekera nukorera litanganike gimati gaturanyore gatiari na kwariganire asenchera ere yobwenge achikali chikobe kumonomono ekenye yechipara chinyali chikurusugo so that twanyara korra chikali kururugoro chibotogete chipureki twika konya twika gutama abarundi abechipigipigi meomo chio Kisii boria chigari gotege kwa chikenya ne chibuo bikobekwa iri gokonya gutanga emibasukano Muslim members batebirenge body iritigendeka body enyirikwe nekere body enyekurikwa igo tutayete gusaba umugabana barigereri kabisa bari baguchikorika abantu bari kubabwate integrity chapter 6 of the constitution ekiombe ketenene tokorika abakoremere master serikali ya county ya Kisii gotuguterwa raso konyorekana na mamocho. I have instructions from the president on what to do to support the community health promoters. Hiyo ndio jeshi mpya ya serikali ya William Samoei Ruto. Omowaziri bobochenu Susan Nakumincha koeneke bune serikali ya Ruto nechikoinyora abakoreri bobochenu ase binyorogo se community health workers eryo gokinia ebirengo byobochenu. Ayo mnaenda mango mwanchi omulira ngo kwarigani ngomanya senchira yobwekirano asesemeri ya Facebook tonyarwetra Ndizi TV News Digital na sensemo ya YouTube tonyarwetra Ndizi TV News ere togendre gusanga amange ere tariane Everline Osero okwarigani to yachaka senchira yobwekirano korwase county ya Nyamira awase ABARAI ao gati abo mwaziri bobochenu Susan Nakumincha mwaziri w'ekiseme Ezekiel Machogo mugavana we county ya Nyamira Amos Kimominyaribo egati ABARAI banda banke baikirana asegeti yekerenyo iyo gotoka sebunge ya North Mugrango asenchire ya moyo koinyora litkolyo burere bwesosera gose World Malaria Day okwana chinga kecho na kumincha nigane kebune serikali ya Kenya kwanza nebegeto emerobere isaine yogokinia ebirengo byobochenu anene gosira gose koinyora abali abakorobo koreri bobochenu ase binyoro gose community volunteer workers naboigo Ezekiel Machogo bagakwenekia abuna na chieko bwatrana ne county ya Nyamira asogokinia ebirengo byobochenu nanene nigabori abamenyi be county ya Nyamira kweneke bunankwe tangabare kurwaso burero bomoriketo job manki norobote urwaso boime ekero ensengime ya chingera litukoli nene lyokurwania oborwere bwesosera imense icho ya Kenya nigo moyega omonene okoreka asegetige kerenyo gegotoka account ya Nyamira mwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu nigo eneke bunoborwere bwesosera nigo bogendrete gokea asekerengo asense ya Kenya rure kurwa sekerengo ge 10 asemia gochia isano nemo asemia natogia account ya Nyamira asogoke ya oborwere bwesosera kurwa sekerengo ge isano na isato asemia mbaka eyemo asemia in order to reduce the national average preference from 11% to 6%, and also to thank Nyamira County for reducing it from 8.9 to 1%. Simakofi kwenu. Ase abamenyi be county Nyamira basabwa gutumeka kineti asenjera endonge elinde kurwania oborere bwa malaria. One is personal hygiene and the areas that indeed we come from, because there is something that malaria likes, mosquitoes like, an environment which is not very clean. Kindly let us make sure that we make use of the mosquito nets
that are given to us. Omwaziri w'obochenu Susanna Kumincha nateba eserikali neruete gusira esekta y'obochenu asaba nyagichali begenka bakoro kwa community health volunteers barachikonyora ogusira okonene asemeremo yabo. More community health promoters to be able to take care of your population. And as the Minister of Health, I have instructions from the President on what to do to support the community health promoters. Hiyo ndio jeshi mpya ya serikali ya William Samoei Ruto. Na anataka kuhakikisha wanaingia mashinani katika kila nyumba. Nasaba serikali ya county kubeka emeroberi yogokinia ekerengo kyobochenu. Therefore, I want to call upon the governor of Nyamira County that you play your part. We shall give the guidelines, we shall do the policies, but please ensure that you allocate sufficient funds to ensure that your facilities are adequately equipped, that your facilities have the health workers, that your facilities have health commodities. Omugabana bwe county ya Nyamira nasaba eserikali gusira esekta y'obochenu asokwaga chinyagitari namagacho ande. Because of the promise, na wewe leo nakuomba ukubali kututengenezea county referral hospital. Asante. Ababwatani au baikirana asensemeyo mbate bamberwete gusira eserikali kurwania oboroire bwe sosera. Commitments towards malaria and towards achieving a malaria-free Kenya. By bringing together partners from across the private, media and creative sectors. Omobunge onotumugirango Joas Nyamoko nasaba bamenyi be county Nyamira kubwatia amachiko abekire na serikali elinde kurwania oboroirobo. Na kwa hivyo tunasema tuangazie zile kanuni ambazo tunapewa ili tuhakikishe ya kwamba hiyo 1% au imesemekana iko hapa Nyamira iwe eradicated. Tuhakikishe nchi yetu iko na afya. Na nchi yenye afya ni nchi yenye maendeleo. Kurwasi county Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbia mono murikeito Job Maangi asoroboti ororokiranu korwase county ya Nyamira. Tugutikana nayo nigotoko cha ase county ya Kisii awase OMOBASOKANO wepara oineki wasensemo ya daraja moja ange nase skuru yobubundi ya Kisii Polytechnic magega gari ya moye mesigo ya goswaso muchio Kisii ya bage kutoka chibreki ase asiro boroso na goturungana asinonya nabo ya bage gutumana ne gari ende aina ye pickup na mono gutuma chipigipigi echo chiarenge asensemeyo OMOBASOKANO yo nigo oirera omurunde omobwe pigipigi gosiria obugima bwaye wasabande batigero chingoma asibamyo kiwogo chiasenya getari ya Kisii Teaching and Referral ase bagendrete konyora obubwenya negetambukero abarunde bechipigipigi bensemeyo baboria serikali kwene kiabu nango ngobekere chibuobi eyogokeania EMOBASOKANO eyabire kwene kiwanene ase chinsemecho. Ase achare ya verega iga I was one of the victim yano naringa so bali banyoro muchando otwarenge stage ito kawaida ansabu na toko beroro kidogo twarorega ni korogoro utorete chibreak yani speed nene ono neko tunu kare speed yanyo ore pick up rere ale gutiranye tuoma otuma kuri pick up eri bacteria nye suguma gojese stage ite stwarenge ono gutwara ya chaka go cha stage twarenge twange agutama oyo patika gutama mbare bapatika gutama twarenga abantange 8 abantange 9 iga stage inchebana nataka gutama nataka guchi umutaro mate iga yantuma kuruma iga yantu mutaro ime ya etaigoro ya trimbo ko mongwana nale ya rusi ko igoro ga twarenga na stage yo ku Johnson Tong imbo kanere guchi umutaro ise ere ya mugwata ya mu gwata se mutuoye ya mwato mutu cheboneke ntuya ngonya mostly ne rina trimbo kaguchi ya ndo mutaro ime ya etaigoro ya ndo tensem nara achali iga daraja moja mono aberega kwa sana turiko kora metinye bere tato taranyora achali iga lakini nende togo saba mono asa ina takonya tinjira chinde korogora kero chigali chabo tukire chipreki chinda bagendi bande mbale bagukirali njera jigo nyara kutwikira iga lakini ama tukamange sana kero chiangire nabo chikomenya kagojaga bosaba nga chikali chikobe kumono Kenya ye chipara
chinyari chikurusugo so that twanyara korra chipgali kururugoro chibotogete chibreki twika konya twika gutama anene mono ne serikali yeito yari kwanja etokonya ebeke chipambu epale na romono mona asebosongo gaiga egwata chiachari chinana sana Egati ABARAI korwa sebunge ya Nyaribari Masaba bakorawa no MCA bwe ward ya Ichuni Wycliffe Siocha nigo bamuchirie omu MCA bwe ward ya Rigoma Nyambega Gisesa askari bagatana no kugania koreta Chisegi ase county bere county ya Kisii ne county ya Nyamira akobwatkana ne Chimbebe aya nigachire magega ya ABARAI korwa se county ya Nyamira batebabuna egati Chinsemo echo chiremeye county ya Kisii nigo chirengete koba ase county ya Nyamira muri keito Mildred Momanyi na Manke Ensemo ya ABARAI korwa ebunge ya Nyaribari Masaba eyebagaine ne county ya Nyamira nigo besokirie na kugikeria amasakara Amerika gwetana na ase chiro ya keroka ng'ebangone cyo guchaka gusangirirwa guchaka lituko lya Ramisi na kugenda ase county ya Nyamira bakoragwa no mo MCA Ochuni Ward Wycliffe Siocha nigo bono bamuchirie omo MCA bwe Rigoma Nyambega Gisesa ase okobokia na gusegeta amangana y'Chimbebe ase bamugania guchakoira chinga chiaye komanya ase Chimbebe chigete ngane ya korekane ritanga nitari ngane rengia na nigontete kunyekikeri mono sana asengencho intuna abantu tuamenyire ase obwanchani boro bonekero kagaiga no nekere tuaro kore campaign abantu baitu bakeroka nigo bamenyete chinsa motions andentete ntebye mwishimiwa Gisesa asamaskani ari goro sana onyo chore tukaromoke ase kirwo kiriari tikaenda ikaransi nabagaka bamorokereri Chimbebe ekogera ekirare gocho kusekirare koliye kirwo na maete Chimbebe chi ward ya gas chiarenge goika ekora timuro chikago tambo gache koligi chikura ase ensemo ya Kisii county ya Keroka so nare kumusabanga onye tamaete Chimbebe aenda ikaransi nabagaka bamwerese bamotebi Chimbebe nga chia Keroka nga kichire na ichana nyora babegete road block ase ensemo yendemero ya Kisii county na kuwana nabo bisabare nkorro nabatebi ngasa maskania manene Rusia road block yegaiga banye Rusia na andi chiteka nkego bakora gendo kieke banyirania buno bochege eginte kenene eturatebanie tubatebi batige echeche yo gocha Kisii county na andi na intu tiga turendo omurembe tutwara omurembe tubwatiri chigona rire omoteneri wechiro ya Keroka nera nigo agikeria engane yo asasaba ABARAI gocha korotota engane yo asoboime ilio gochigotanga goitarania amanyinga ase Chimbebe buna yabeire asamatko amagega unde bwensi okoreta obochege igakobugurirwa tu abuna korotaki barubumbari side na Nyamira na Kisii abuna era ria bakeroka intete ko era ria bamasimba bonspiu tokoreki tumanya na ukweri ito ngaya koreteki ngayire nande otokoburi buya na kiro monto tigare ndo mopako ito abantu abakeroka na abantu abamo tomenyete buna abantu abamo abantu abanda bamenyete Nyamira bacha bakore biashara abanda bamenyete abaita bamenyete gaiga bamenyete buna abantu aba lakini boundaries chie ward chikoreteki echimanyekanite echie boundaries echimanyekanite buna chigokoreki buna chire gati ya bonchereria kurwa ase chiro ya Keroka abobare ensemo ya Kisii county nigo bateba baroboti baligo chiagwancha korusugwa asayo na igomba chekogendera gwakana ebango eyeragende ase county ya Kisii na tibaligo chigwakana ebango eyeragende ase county ya Nyamira etwaona mujaro monene boro mambia eketwanyorira masakarasi yarire igose county ya Kisii na Nyamira otwengo obwene bolitoki sasa kama umeshindwa kazi ndio Keroka ikuwe na nini ijisimamie kama basi kwa Kisii wachukue wakati huko na hapa ijisimamie na president na minister yake arengi no togo chogecho ya itonga amangana ya igabo Kisii yani Nyamira baba tetebinga ngo toira bare Nyamira ga ari maega intunto yoro ndimo otorega igaba nene baitomba maitenga no otorega kuripotaria egetaseni Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi
Mia mono murikyoito Mildred Momanyi ase oroboti ururikiranu bunenchire yemo yokorenda egekoro ky'omugusi asobuya bwa matukamambia nigo ensemetinirete egekoro ase kaunti ya Kisii yaberege kubwatirana ne serikali enene asogo chaki utumikiwe chinchira chiekerero asobogachi bobosemia nabo igo ebinto binde birengete egekoro nakorengana n'umuwaziri w'egekoro ase kaunti ya Kisii Erkyongeri nigo bachakire korwa bosemia gusama igerio asaba sai korwa chiwo au ase obutumekyo bwe chinchira chekerero murobiro raire egeka kyamatuko M23 muri keito Josephat Amisi na roboti urwaso bwime. Wizara ya mangana egekoro kubwaterana mone serikali enene bono nigo yachakire umurobirio bwo korenda egekoro ky'omugusi wetera soboliki obogachi aso gutumia chinchira chekerero. Nimekuja hapa kujiunga na wenzangu wa serikali kuu kuhakikisha kwamba huu mradi wa documentation of indigenous knowledge umeendelea vizuri. Mradi unatekelezwa chini ya sheria ya bunge ambayo kwa kimombo inaitwa Protection of Traditional Knowledge and Cultural Expressions Act 2016. Chini ya hii sheria serikali kuu ikishirikiana na serikali katuzi mbalimbali na jamii mbalimbali wanabidi watambue, wanakili na wahifadhi na kuongeza dhamana kwa haya maarifa ya kale na mali asilia ambayo iko kwa kila kaunti, ambayo iko kwa kila jamii. GOKANA imeyamo bugani oyomo imeyamo chobosongo omuwaziri bw'abasai EGEKORO amonege koreri kyongeri nigatabire ligo ikirani omurobero yo nige wizara yaye yachakire kwena na maigerio ochia sabasai 30 elio koyenekia buna omurobero nyale kwa ikirani wa asenchira yobo ikirano. Tumetafuta vijana 30 kutoka maeneo mbalimbali katika kaunti ya Kisii wadi 45 ambao wamejiunga nasi hapa, wameendelea na masomo, na vile vile kuna wazee kutoka Council of Elders ambao wako na sisi hapa. Na huu mradi utakapoanza hii wiki utaendelea kwa siku 30 na utaendelea miaka nyingine, kwa sababu tumeiweka katika CIDP yetu kuhakikisha kwamba utamaduni wetu kama Kisii umenakiliwa vizuri na umehifadhiwa vizuri kwa vizazi vingine kuweza kujua jinsi ambavyo sisi kama jamii ya Kisii tumeendelea kutoka siku za hapo mbeleni. Hivi leo sisi tunaendelea na mafundisho ambayo tunaendelea kwa wiki moja, na baada ya hiyo wiki moja tutaenda kuanza kunakili hizo utamaduni za Wakisii ama hapa Gusii bila alikuwa anaishi kitambo, na tuko na uhakika kwamba hiyo habari ambayo tutapewa kutoka kwa Gusii ambaye ni mwanzilishi wa utamaduni wake itakuwa ni ya maana sana, na hapa mbeleni tutakuwa tunahifadhi. Korende obuya bw'omurobero yo bwo korenda egekero noroi. Kwa hivyo hii kikao ambao kinakuja kudocument hii madawa, hii knowledge ambao wale ambao wamebaki wako nayo itakuwa kitu muhimu sana. Kila wakati watu wanalia atiwa wase wanamalizika na knowledge yao ya madawa. Kwa hivyo ni kitu cha maana. Pia tumeambiwa kwa hii kikao italeta uchumi kwa watu wetu wa community, industries na vitu vingine. Omoyega uyibo igoni gora baretamo abo bisa kurwa ase serikali nene na boigo kubwatira na mane serikali county ya Kisii isio braibu mo governor Simbarati. Kwa idara ya utamaduni na uturadhi our principal secretary ndio watakuja wawe wakianzisha huu mradi kirasmi, na siku hiyo itakuwa siku kuu kwa sababu chini ya hiyo sheria ambayo nimeizungumzia inatakiwa kwamba mapatano ambayo kwa kimombo yanaitwa prior informed consent agreement itiliwe sahihi baina ya kaunti hii na serikali kuu. Kuripotiri kataseni kia Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii elitherane Josephat Hamisi.
Biamono Josephat Hamisi ase oroboti ururikirana tugotigana nayo nigo ebodi atinire kurikwa kwa bakore mirimo ase serikali ya kaunti ya Kisii yabeire KORWA ISIKO neye magega yokonyorekana na mamocho anene ya mamocho yogotaikirania emirimo buna ebwenerete igatia mamochari yabage konyorwa naro no kurika nabo igogo kinya ebiroga bakore mirimo ase nchireta bwenereti ere mamincha no kugania osena machiko ya serikali ye county nonya naboni go ABARAI balia bake kura yo wako isiko we body yo bamuganiriye umugavana be county ya Kisii Paul Simbarati kwene kyabuna e body nyera chigochorwa neche kwene kya obokoreri uborobo ikiranu boko bwatya lichiko Alitkuria rero abajumbe be county ite ya Kisii akachikura chiogo support muswada olete tuwe bunge yokorusia a public service board as a office ntebenga after a committee yarigereirie a petition yarete tuna Mr. Tika amagoso ali Mr. Tika atebete a board elijaro kanteke bwata amagoso ao ligose limo okolika abantu chigasi without advertisement ligoso linde gokora promotions irregularly ligoso linde Ligosолinde omochea we county public service board aga accept a contract ya kabere yere mamincha lichiko ligotebanga a member of the public service board as of 6 years nani renewable lakini era aga accept a contract ya kabere yego chiko make as of in that office for 8.5 years so unanimous members watebringe a board ilitigegendeka a board yenyerikwe nekere board yenyekorikwa igo tutayete gusaba umugabana barigereri kabisa bari baguchikorika abantu bari kubabwate integrity chapter 6 of the constitution na barabonye bagocha violate the constitution assembly gere macho ikiagera abana abajumbe bache orire n'abananchi korosya machiko na kuba oversight igo oversight yabonere bagokora nandi magendere gukora gwakikisha nge county yaito yasukire mutwe Nega tambukero boigo kiago kerwa na koiwo koboko numraibu abangi ase county assembly ya Kisii oyo boigo oromo MCA ward ya Central Henry Muracha oyo akambya mono asibale bonsi babwatirana na gwitaberana asokorusi wa web board yo nigate babnego sererio yabirege koiwekana buna CHIABISI echo nigo kira chigosariwa asekeria ganiro burendi obutingu bobe bokobekwa Mimi naitwa Muracha Henry, kiongozi wa walio wengi katika bunge letu la Kisii. Leo ningependa kushukuru wajumbe wenzangu sababu tumeenda kule bungeni tukajadili mswada ambao ulikuwa umepatiwa kamati kuu ya leba, imeleta ule mswada bungeni na wajumbe wote tuko 71, but out of 71 wajumbe 69 wamepitisha ile ripoti. Na hata wale wawili walipinga. Si eti tunawachukia, ni haki yao. Na tumeshukuru kwa kupinga kwao sababu minority wana say, lakini sisi walio wengi tuna njia yetu. Na ningependa kumwambia gavana wetu kuwa ile board mahali ilikuwa imekaa zile ofisi kama kiongozi wa walio wengi. Nimesikia kuna vununu kuwa wala ambao wametimuliwa ofisini huenda wakachoma ile mahali. Kwa hivyo awe very keen, aweke security iwe enough pale ili hao watu ambao wametumuliwa ofisini waende nyumbani. Na kama wana shida kuna koti ambao itasuluhisha hayo maneno. Kwa hivyo nashukuru wajumbe wenzangu, tumefanya ile kitu. Na ile bodi ambayo itakayokuja, vile mumeambiwa na mheshimiwa Michael, lazima mufanye haki kwa mwananchi. Msipofanya haki, wembe ni ule ule. Chinga kiecho nigo yomo bwabaria bagokana okuruswa web audio yo bakagwikirana ase kigambiro kyobokoreri ya Kisumu asaba kagwancherwa buna nigo ebodio era chigotigara asobokoreri agoika konacho kwa beire gokorekana kurwa ase kigambiro kubwatikana nengane yo nigo mu director bwe kyombe kia Juhud Africa Communication Bernard Nyamwaro nera bakagoteba buna nigo ekigambiro kirachikobwatia egetambukiro kebwenerete erio kwene kya buna OBOENE babeire bokororokana Wonongo teba ngari tukuria rero nigorire lyo moichano na ndi igorire lyo mogoko lyo moichano in the sense that omo subatio yomo Celestine
nabwate petition yaye yarengi gokana ekiagera nabwate chisababu chiokana okurusiwa webord bono wikerere kero yaba tabled members of the assembly mbanyerusi ororo ko report yeroro korwa Kisumu Employment and Labor Relations Court yego tebanga chiodan chiasoka chigo tebanga the port parties have a stay. You got the Public Service Board is in office until and when the case is determined in the court of law. Togotikana nayo nigo omowaziri bw'oborendi bwaime Kithure Kindiki ritko lyalera bakagotarira ensemo ya Malindi me county ya Kilifi awase abantu bagenderete gotindo korwase chinsemecho kubwatikana na keriga gotebekana bunanigo barenke koenda ase kanisa yo murandi yo mumanyikanine buna Makenzi gukwana chinga kiecho nigo Kindiki arwege kurege tindigo chase ababwatani au abagutumeka edini asogo saria amagima y'abantu nigateba buno murandi Makenzi ntigarachigotigara gasbire ekerobono bagendrete gukora obotuki boisaine nota nonde bwensi orachikonyorekana na neri mocho bunerio nigauchikoimokirwa egetambukiro egetindi korengana neri chiko mirabuna ritko lya lero nigo abantu bane usemiberende 15 nebere yabage gotindo korwa ko ikimubaro bwemebere emerongo kianda yabireke gotindo korwa se ensemeyo ya Shakahola. Hatutakubali wakatili, magaidi na wahalifu kutumia dini na kisingizio ya kwamba katiba yetu inaruhusu uhuru wa kuabudu. Hicho hakitakuwa kizingizio kwa watu kama hawa kutupiga na kuleta maafa kama ambayo tumepata. Mahali nchi yetu imefika mahali nchi zingine zimekuwa na mapigo kama haya. Watu wa magazeti mko hapa. Huyo bwana hata toka jela. Muulize nchi za Marekani na nchi zingine ambazo nimetaja ni vipi wanashughulikia masuala ya usalama ambayo ni ya aina hii. Mambo ambayo tunaongea ya hapa leo Shakahola. Mambo ambayo yametokea hapa ya kwamba hao wahalifu ni wengi. Hao wahalifu ni wengi. Hapa Malindi tumeanza uchunguzi na kuna uwezekano hivi karibuni tutatia mbaroni mhalifu mwingine ambaye anaendeleza injili ya kifo ambaye ni injili ya kupoteza maisha. Every preacher, every imam, every rabbi, every priest in every church, mosque, temple and synagogue, they must preach a doctrine that is not only consistent with the Holy Scriptures, but one that is also consistent with the Constitution of our country and the laws of our nation. Ekiombe getenenerete amachiko nobosombi bwa para National Transport Service Authority NTSA nigo kiamutenenirie mirimo asegeka kiamatuko emeronke tato OMODIRECTOR monene George Njao eriobotukibwa imegokorekana kubwatikana no komentakana kwimebasakano ye para ase amatuka bwangoiga nige kiombe kiboigo yatenenire license cyababwatani bobosombi bwa matatu abwanene kigari cyabo cyabeire chiko bwatirani aseme basukano asbatero na goika barakora obotuki boisainero kumanya ningiye koirera emibasukano komentakana ritko aserinde. Pursuant to Section 40 of Traffic Act, the authority in conjunction with the National Police Service shall commence the suspension and revocation and retesting of the drivers who is observed to drive in such a manner as to be a source of danger to the public. For purposes of clarity, this shall include drivers driving in reckless, careless, and or dangerous manner.
Na korwase ensemo area ye chigosori nigo chigosori chia Chess Federation tournament chigendrete ase county ya Kisii echo chia swari tukoria kaberego chia omwerio ase skuru ya bamura ya Kisii na bege skuru ya banyaruka ya Kereri ase abagosori abange babete bagoikirana na kubwatirana ase chigosori echo anigo nonya nabo bali barachikwenyorera obobui barachikora ase keminano nechinse CHISEGI ose international competition amange tigategu na twariganire no murikeitwa mwana y'Chigosori ndemo Stephen Mwachamurire aiga na sensemo ya Kisii school rit koria kabere y'Chigosori chia chess chia retire chiribu chia abamereri bali banyari goika senseme ya mono abana abake abaikira senseme sencho yogotie mana na kororandake na kibara kore asama miranaya. So we have different categories. There is under 8, those ones are the youngest, under 10, under 12, under 14, under 16 and under 18. So meaning that their ages are all under 18. This tournament has been good. I think I've done as best as I think I've done good, but I think I could have done I think I could do better. Today I won once and I lost once. Yesterday I won all 3 and I hope today I win the last round. We have 3,200 kids at the moment. Next year you'll probably have more. I think we are assuming about 5,000 because every school has introduced a chess class as a normal class. Nalenga komanyana kia gosori ekonyara kobage kogosori ne round chire ime ya mamerani aya ilio kwene kibuna mbaro baga gochigotoka baraenda se chinse ya mochire bosio cha mamerani aya. A win gives a participant 1 point, a draw gives a participant a half, and a loss is 0. Then because they are playing 8 rounds, so whoever wins all the rounds will have 8 points. That's how it works. Then for every category, we have 2 categories. We have the ladies and the open section. Open section, a lady can participate. That's why it's open for both boys and girls. But for the ladies section, only girls participate. So after the rounds are done, up to round 8, the ones with the highest points are the ones who get the awards. So I'm hoping for them doing even more better in the other rounds. And we go with some good memories and some better experience. Even if they lose, they will have a good experience as well. Okwegena kwa varigani va mamirana yambuna eserekari ekubatira namo na abaibuli nechiskuru banyare kobeke ni bweranyare kwena kibune yagosori ya chess anyare kobasi chiskuru chinyinge ase chinka chinyinge esenje nigo ekorigoro obongo gwa bali bakwamirania ase yagosori ye kurengana no botuki bwa koriru na bali batendete yagosori ya chess. The game is quite important for your kids' development. The other bit we can also add on is this event is one of the biggest events in Africa, as it's not happened before. Few people think that chess is just for few people, not for everyone. But I think anyone can try chess, and it is really good for your even mental health. It can really boost your brain, and it can make your child even clever. I like chess because it's a mind game, and it's also a patience game. And my dream in chess is someday to be the world champion. We are really advocating for chess to grow in Kenya because some regions we have very few participants, others we have very many participants. So we'd like to see chess grow countrywide in a way that every region in Kenya has chess participants. Every school introduces participants chess in their curriculum. Litkoria ngiondo nyare komanyamba bali baranyare koba ababuya sama mirano ya beira sama tukata to asena nyare kwena kirugubuna ababuya se chinse ya mo au manyare kuebwera libagali ya bere konyara kwerukia bendera yense ya Kenya asama mirano aches ye chinse chinde ko reporter ya Ndizi TV ko rwensemo ya Kisii School erietariane ndamo Steven. Miyamano muriketo ndemo Stephen ase oroboti ororoikranu korwase ensemiri chigosori mancho muyeri bono nara ina kwariganirite ase Amayia Chinsa Isato ase nchira ere yoboikranu ekarongo wakerangambia mono ase ogochora kobana incho ikomwerio na bali bonsi bagenderete ko bwatie mirobero ya Ndizi TV na bwo bwansubu mu Gusii ngo bakerangambia mono nyarabuna ensemiri ya Facebook ni gora agendere gotonyora wetera Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News ase mutandao Twitter na
nabo gutwitwetera at Ndizi TV News boigo ase kerengerere kiao nabo sangana ntwetera ase namba era ase screen yao irio togendre kwe manyana boigo wesemia amange niyo wakabeire na nche Everline Osero ikatwa kubatrana nere Petronira Mukeira uyone kyabuna chibicaniro gicha wikeire ase nchira ya bene twaro burigereri borobya nabo igo ubutukuburo botereru